ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилооти таҳлилии тоҷикистонро бо натиҷагирӣ аз муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сепаришта ва раванди татбиқи ҳадафҳои стратегӣ дар кишвар манзур мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Фахриддини Муҳаммад Юсуф. Инак мегузарем ба шарҳи муфассали мавзӯъҳо. равандҳои ҷаҳонишавӣ, бархурди тамаддунҳо, ташвишҳои умумибашарӣ ва гуногунандешӣ дар сиёсати геополитикӣ аз ҷумлаи падидаҳое мебошанд, ки марбут ба ҳазорсолаи нав буда андешидани тадбирҳои муассир, хусусан ташаббусу иқдомҳои шоистаро баҳри саодати инсоният тақозо менамояд. дар марҳилаи кунунӣ дар олам ҷумҳурии тоҷикистон бо пешоҳангӣ ва иқдомҳои наҷиб аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун кишвари ташаббускор дар ҳалли масоили глобалӣ ва таъсиргузор дар танзими равандҳои сиёсии минтақа шинохта шуд. тоҷикистон бо роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи ҷаҳон қадамҳои устувор гузошта бо пешбурди сиёсати мантиқӣ ва пешниҳодҳои созанда мавқеи худро истеҳком бахшид ва дар оянда низ бо қадамҳои устувортар дар паҳнои олам нақшоварӣ хоҳад кард. принсипи сулҳофарӣ ва таъмини осоиши башарият асоси сиёсати ҷумҳурии тоҷикистон дониста мешавад, ки аз ҳадафҳои беҳамто хоссан дурандешии пешвои тоҷикони ҷаҳон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таъмини некаҳолии мардуми сайёра маншаъ мегирад. Фатҳиддини Замон мавзӯъро шарҳ медиҳанд. бо ташаккули назми навини ҷаҳонӣ ва зуҳури таҳаввулотҳои бузург дар системаи сиёсии ҷаҳон, аҳамияти сулҳу субот ва нақши он дар рушди устувори дунёи мутамаддин ва кишварҳои соҳибистиқлол бештар мегардад. зеро инсоният танҳо ба тариқи осоиш, оромӣ, субот ва ҳамзистӣ метавонад ба саодати ҷаҳон ноил гардад. шароити мусоид, таъмини суботу оромӣ, озодиву истиқлол ва ваҳдату ҳамдилӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дастоварди бузургу муқаддас буда, ҳифзи чунин арзишҳои олии инсонӣ, фарҳанги ахлоқӣ ва сиёсӣ вазифаи ҳар яки мо маҳсуб мегардад. таҷрибаи сулҳи тоҷикон як таҷрибаи арзишманди амалӣ буда, мавҷудияти намунаи тоҷикии сулҳ ҳамчун равише бо хусусиятҳои хосаи худ дар доираҳои гуногуни илмиву сиёсӣ пазируфта шудааст. дар асоси намунаи тоҷикии сулҳ дар як қатор донишгоҳу донишкадаҳои хурду бузурги кишварҳои Осиё, Аврупо ва Ховари Миёна дарс гуфта мешавад. дабири кулли собиқи созмони Милали Муттаҳид Кофи Анон таъкид намуда буд, ки тоҷикон барои тамоми ҷаҳониён намунаи беназири таҷрибаи сулҳ офариро эҳдо намуданд ва имрӯз собит гардидааст, ки нақши созандаи Тоҷикистон дар масири таҳкими пояҳои сулҳ ва ҳамбастагии ҷаҳонӣ мавриди истиқбол ва пуштибонӣ қарор гирифта. таҷрибаи Тоҷикистон дар роҳи муқовимат ба паёмадҳои терроризм ва ифротгароии хашин дар минтақа ва сарҳадҳои ҷанубу шарқи иттиҳоди давлатҳои мустақил бори дигар чеҳраи тавонманди давлати моро ба таври шоиста муаррифӣ сохтааст. маҳз бинои сулҳу ваҳдат дар Тоҷикистон, ки имрӯз таҳким ёфтаву ҳузури мубораки он дар паҳнои давлатдории муосири мо ба ҳукми дастоварди беназири таърихӣ арҷ ниҳода мешавад. симои сарвари давлатро ҳамчун меъмори ваҳдат, эҷодгари фарҳанги сулҳ дар қарни нав ва раҳнамои таҳаввулоти ҳамгироӣ ва ҳамзистӣ дар ҷаҳони муосир муаррифӣ кардааст. ин ҳама ташаббусҳои бузург қабл аз ҳама реша дар фалсафаи некпиндории пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дошта, ба тадриҷ бо таҳаққуқи андешаи созандаи мардуми тоҷик, нияти нек, неми давлат, иқболи баландеро барои мо тоҷикон дар кӯтоҳтарин фурсат таъмин намуданд. кишварҳои бузург ҳам кишварҳои хурдам бештар ба масоили яъне таҷрибаи сулҳе ки кишварҳо дар давоми мавҷудияти худ ба даст оварданд бештар рӯ оваранд. дар ин робита ман мехостам чанд ҳарфе дар бораи таҷрибаи байналхалқии сулҳи тоҷикон гап занам, ки рӯз ба рӯз мо ҳис карда истодаем, дида истодаем, ки арзиши ин сулҳ ба маротиб боло рафта истодааст. бахусус дар шароити ноустувории вазъият дар кишварҳои Осиё, бахусус кишварҳои ҳамсояи мо, ва мо маҷбур ҳастем, ки ба ин яъне падидаи нодире, ки дар давоми истиқлолият халқи мо тавассути роҳбарӣ ва пешвоии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст овардааст, рӯ оварем ва дар назди мо бахусус донишмандон вазифа истодааст, ки пеш аз ҳама
ما صلح خود را بیشتر معرفی کنیم. با وجود آمدن بحران‌های سیاسی و امنیتی، اقتصادی و فرهنگی و عرضه‌خواری در یک قطار کشورهای جهان و روندهای پرماجرای سیاسی و امنیتی و تهدید وضع بهداشتی جهانی، کشورهای دنیا به صلح و آرامی و ثبات سیاسی بیشتر احتیاج پیدا نمودند. پدیده‌های نوظهور جهان معاصر، ناامنی و ناآرامی در یک قطار کشورهای جهان ما را وادار می‌نماید که در اطراف سیاست خردبنیاد، انسانساز و آینده‌نگری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان متحد گردیده برای تأمین استقلال و آزادی، ثبات سیاسی و تحکیم پایه‌های وحدت ملی در جمهوری تاجیکستان سهمگزار باشیم. جمهوری تاجیکستان همچون دولت آرام و آسوده و صاحب استقلال دوران شکوفایی و کمالات خود را از سر می‌گذراند که این افتخار و این شرف و عزت با تلاش و زحمت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نصیب خلق شریف تاجیکستان گردیده است. باید قید نمود که مسائل صلح و امنیت وحدت ملی یکی از مسائل کلیدی بودند که در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ارائه گردیده بود. خیلی موضوعهای مهم کلیدی بودند که برای صلح و ثبات تاجیکستان نقش کلیدی دارند. باید گفت که موضوع صلح و ثبات در شرایط امروزه برای هر یک کشور خیلی مهم ارزیابی می‌گردد. امروزها طبق رده‌بندی‌های جهانی نزاع‌های فعالی هستند که در منطقه‌های گوناگون جهان یعنی ادامه دارند و در نتیجه این ارزیابی رده‌بندی‌های جهانی در نتیجه این جنگ‌ها از 1 نوامبر سال 2024 تا نوامبر 2025 علاقه 240,000 آدمان فوتیدند. با ظهور تحولات‌های نو به نو در مناسبت‌های بین المللی و وضع اجتماعی و سیاسی و امنیتی منطقه خاور میانه و جهان، خلق شریف تاجیکستان باید از صلح و ثبات و امنیت و آرامی و آسودگی کشور شکرگزاری کرده در پرتو سیاست عاقلانه و خردبنیاد پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان متحد گردند، صلح و ثبات و امنیت تاجیکستان را همچون گوهر چشم محافظت کنند. مسلم است که امروز اوضاع ناآرام و بی‌ثبات سیاسی سیاره باعث تشویش و نگرانی جدی جامعه جهان است و کوشش‌های از نو تقسیم کنی جهان، مسلح شوی با شتاب، جنگ‌های نابسامان اطلاعاتی، قدرت طلبی، برخورد منفعت‌های اقتصادی و تجارتی، ژئوپلیتیکی و جنایت‌های کیبری تا رفت شدت گرفته جهان را به مرحله نو جنگ سرد کشیدند. این حالت باعث تشویش و اضطراب جامعه جهانی از جمله چهره‌های سیاسی جهان گردیده است. در رابطه با این باید قید نمود که سخنرانی‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در منبرهای با نفوذ سازمان‌های منطقوی و بین المللی به مثل سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی و غیره جهت حل مشکلات جهان و منطقه از جمله مبارزه بر ضد تروریسم و افراطگرایی، مواد مخدر، جنایت‌های متشکلانه فراملی، مسائل اکولوژی و امثال آن به سمع جهانیان رسانیده می‌شوند. سرور دولت محترم امام علی رحمان جهت خاتمه بخشیدن به همه جنگ و نزاع‌ها ابراز اندیشه نموده با مقصد عملی سازی هدف‌های صلح‌جویانه تشبث ششم خویش درباره قبول قطعنامه مخصوصی سازمان ملل متحد یعنی 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده پیشنهاد نمودند که برای هر شهروند تاجیکستان مایه افتخار و سربلندی است. ارائه چنین تشبث بی‌نظیر تاریخی و انسانگرایانه با بارگاه عالی سازمان ملل متحد از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بیانگر آن است که امروز رهبریت و خلق شریف تاجیکستان جانبدار تحکیم و صلح و ثبات در سراسر جهان هستند و با نظر داشت وضعیت به عمل آمده و جنگ و نزاع‌ها در بیش از 70 کشور جهان امروز
هر یکی ما را می‌سزد که جهت رسیدن به هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان و رشد استوار کشورمان کمر همت بسته برای آینده آباد و زیبا، زندگی آرام و آسایشته، پایداری صلح و ثبات، تحکیم استقلال دولتی و ارزش‌های والای ملی سهم ارزشمند و نظررس را در خدمت صادقانه به ملت و دولت و وطن عزیزمان تاجیکستان آباد و صاحب استقلال انجام دهیم. ҳоло дар тоҷикистон барномаву стратегияҳои соҳавӣ мавриди татбиқ қарор доранд ки муҳимтарини онҳо стратегияи рушди саноат дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ба ҳисоб меравад. дар доираи стратегияи мазкур дар давоми солҳои 2019-2025 дар кишвар 2600 корхонаи саноатӣ бо ташкили беш аз 87 000 ҷойи корӣ сохта ба истифода дода шуда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа ба 66 миллиард сомонӣ баробар гардид ки ин аз рушди босуръати соҳа дарак медиҳад. зоишҳои тағоимурод мавзӯъро шарҳ медиҳанд. таъмини рушди иқтисоди миллӣ хусусан дар раванди зудтағйирёбандаи ҷаҳони муосир шиддат гирифтани рақобати тиҷоративу иқтисодӣ ва истеҳсолӣ байни кишварҳои аз лиҳози иқтисодӣ пешрафта дар баробари дигар соҳаҳо аз бисёр ҷиҳат ба рушду тараққиёти соҳаи саноат вобаста мебошад. аз рӯи таҳлили коршиносон ҳоло дар ҷаҳон беш аз 30% ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва аз 20 то 25% аҳолии машғули кор бевосита аз ҳисоби соҳаи саноат таъмин карда мешавад. бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ва коркарди ашёи хоми маҳаллӣ то маҳсулоти сатҳи ниҳоӣ яке аз ҳадафҳои расидан ба саноатикунонӣ бо суръати кишвар аст. дар тӯли беш аз 13 солаи охир соҳаи саноати коркарди маъдан бесобиқа рушд намуда нишондоди истеҳсолии он ба сатҳи рекордӣ расид. ҳаҷми истеҳсол аз 7.7 миллиард сомонӣ соли 2020 ба 26 миллиард сомонӣ дар соли 2025 расонида шуд. зимни таҳлили соҳаи саноат президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паём ба маҷлиси олӣ таъкид намуданд ки агар дар соли 1991 дар соҳаи саноати маъдан танҳо 3 номгӯи маҳсулот истеҳсол гардида бошад, пас ин рақам дар соли 2025 ба 17 номгӯй расонида шудааст. ба ҳамин тартиб дар соли 2025 дигар бахшҳои саноати тоҷикистон ба таври назаррас рушд намудааст. агар мо суръати рушди воқеи соҳаи саноат агар назар афканем, соли 2025 ин нишондиҳанда ба 22% баробар гардид ва пешвои муаззами миллат зимни ироаи паёми навбати худ масъулинро вазифадор намуданд ки ҳамин рақам бояд дар 5 соли минбаъда на камтар аз 25% бояд таъмин карда шавад. яъне то 25% таъмин кардан ин маънои онро дорад ки дар кишвари мо захира ва зарфиятҳои хеле зиёд ҷой доранд ки мо метавонем аз 25% низ боз дар солҳои минбаъда рушди соҳаи саноатро таъмин созем. бинобар ин ба ин нишондиҳанда расидани рушди соҳаи саноат албатта дар ин замина ба рушди иқтисоди миллии мо таъсири мусбат ва ҳалкунанда хоҳад расонид. дар шароити иқтисоди бозорӣ барои таъмини рушди иқтисоди ҳар як кишвар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ муҳиманд, аммо асос ва пояи онро соҳаи саноат ташкил медиҳад. дар ин замина соли 2025 бо дастгирии ҳукумати кишвар ва ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ дар кишвар зиёда аз 400 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ мавриди истифода қарор дода шуда суръати рушди соҳаи саноат дар ин давра 22%-ро ташкил дод. бо ҳадафи рушди иқтисоди миллӣ ва таъмини некуаҳолии мардум, инчунин истифодаи самараноки захираву имкониятҳои мавҷудаи истеҳсолӣ, соли гузашта дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Бадахшон беш аз 50 корхонаи нави истеҳсолӣ бунёд шуда ҳоло фаъолияти назарраси истеҳсолӣ доранд. дар Бадахшони кӯҳӣ корхонаҳо ва дар баробари ин дар ҳар як ноҳияи ин қисмати кишварамон як паркҳои саноатӣ сохта ба истифода дода истодаем ва ҳамаи ҳамин аз чӣ вобаста аст? ин ҳам вобаста аст аз он сармояи дохилӣ ва сармояи берунӣ. то 38% тамоми маблағҳои низоми бонкии кишвар ба соҳаи саноат равона карда шудааст, яъне барои ифтитоҳи корхонаҳои нав дар манотиқ бо ҷойҳои корӣ бо музди меҳнати баландтар таъмин намудани шаҳрвандони кишварамон
ҳамин равонаш карда шудааст. Ин ҳам бошад оварда мерасонад ба зиёд намудани даромадҳои буҷети кишвар, ин бошад равон гардидани онҳо ба соҳаи иҷтимоии кишвар ва беҳтар намудани сатҳи некоаҳволии шаҳрвандони ватанамон. ба ҳамин монанд дар ин давра саноати пойтахт, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва вилоятҳои суғду хатлон рушд намуда дар маҷмӯъ соли 2025 бо натиҷаҳои мусбӣ ва нишондодии баланд ҷамъбаст гардид. Барои рушди минбаъдаи соҳа президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олӣ ҳамзамон Вазорати саноат ва технологияҳои навро дастур доданд, ки бо истифода аз тамоми иқтидору имкониятҳо рушди воқеии солонаи соҳаро дар давоми 5 соли минбаъда дар сатҳи накам аз 25% таъмин намоянд. зоҳиршоҳи Тағоимрод, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ барои барномаи иттилоотию таҳлилии Тоҷикистон. дар вилояти суғд бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва тибқи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохтмони корхонаи азими саноатӣ, корхонаи ғанигардонии маъдани оҳани ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик идома дорад. мавқеи ҷойгиршавии корхона мавзеи шоҳқадам воқеъ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буда, корхона барои таъмини мамлакат бо маҳсулоти худӣ ва содироти маҳсулоти ниҳоии ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷи кишвар пешбинӣ шудааст. айни замон дар рафти иҷрои корҳои сохтмонӣ татбиқи бузургтарин корхонаи истеҳсоли 800 нафар мутахассиси ватанию хориҷӣ, бинокорон ва сокинони маҳаллӣ машғули кор мебошанд. доир бар рафти корҳои сохтмонӣ ва аҳамияти бунёди корхонаи ғанигардонии маъдан ҳамкорамон Маҳмуд Аҳмадзода гузориш медиҳад. бунёди иншооти азими саноатӣ, корхонаи ғанигардонии маъдани оҳани ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик дар мавзеи шоҳқадами ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз тадбирҳои амалии ҳукумати мамлакат, хосатан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати истифодаи имкониятҳои табиӣ, истихроҷу коркарди ашёи хом то маҳсулоти ниҳоӣ баҳри таъмини ниёзи дохилӣ ва содирот ба хориҷи кишвар, инчунин таъсиси ҷойҳои корӣ ва ба ин восита беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ, боло бурдани сатҳи иқтисодии мамлакат маҳсуб меёбад. корхонаи мазкур дар масоҳати 60 гектар замин сохта мешавад. марҳилаи аввали он дар 33 гектар пешбинӣ шуда, ҳоло корҳои сохтмонӣ барои ҷойгирсозии хатҳои технологӣ, иншооти ёрирасон, ҷои нигоҳдории ашёи хом, коркар то маҳсулоти ниҳоӣ, озмоишгоҳ барои санҷиши сифати маҳсулот, бинои хобгоҳ барои 500 нафар кормандон, ошхона, ҳуҷраҳои истироҳатӣ бо сурат идома дорад. ба иттилои масъулин барои сохтмони марҳилаи аввали корхона, тахту ҳамворсозии мавзеъ, васлу насби таҷҳизот, иншооти ёрирасон, кашонидани масолиҳи бинокорӣ ва дигар корҳои мувофиқи лоиҳа иҷрошаванда 800 нафар мутахассисони Тоҷикистон, Ҷумҳурии Мардумии Чин ва кишвари Ҳиндустон машғули кор мебошанд. дар ин кони шоҳқадам дар 14 минтақа корҳои сохтмонию васли насби дастгоҳ рафта истодааст. аллакай қариб 50% сохтмон гӯем ба анҷом расида истодааст. якбора дастгоҳе ки аз ҷумҳурии Чин омода истоданд, ҳамроҳи мутахассисони чинӣ дар инҷо васл насб карда шуда истодааст. дар инҷо истеҳсолот ба назар гирифта шудааст. аз маъдан барои истеҳсоли оҳан дар минтақаи кон захираи бузурги маъдан ҳаст. дар давоми 15 сол барои коркард аз як минтақаш фақат мо истифода мебарем. ба назар гирифта шудааст ҳам талаботи бозори дохилиро таъмин намудану ва баровардан барои берун аз ҷумҳурӣ барои содир кардан. дар 4 минтақа корҳои геологии омӯзишӣ гузаронда шудааст. мо фақат як минтақае ки ҳамин якуме ки мо корро дар инҷо сар мекунем, қариб 40 миллион тонна захира ба назар гирифта шудааст, ки дар инҷо давоми 15 сол мо фақат дар як минтақаш коркард меравад. имрӯзҳо дар 14 қитъаи ҳудуди муайяншуда барои сохтмони биную иншоот, истихроҷ ва захираи ашёи хоми табиӣ корҳо идома доранд. дар баробари кор дар сохтмони иншоот, биноҳо, васлу насби таҷҳизот, фаро гирифтани 800 нафар мутахассисон, таъмини шароити хуби корӣ ба онҳо, инчунин 150 техникаи гуногун тамғии борбардор, боркашон дар рафти иҷрои корҳо истифода мешаванд. аз моҳи октябри соли 2024 то ин дам дар инҷо кор фаъолият бурда истодам. вазифаи шахсан ман барои ҳамвор кардани майдончаҳо барои сохтмон, барои анҷоми ин кор тамоми техникаҳои замонавӣ мавҷуданд. аз техникаҳо танқисӣ надорем. шароити
خوب مهیا است. خرسند هستیم که در وطن خود با جای کاری و معاشی نقص تامین می‌باشیم. بنیاد کارخانه که دو مرحله را در بر می‌گیرد، مرحله اول کارها 50% اجرا شده است. در مرحله دوم باشد همراه متخصصان جمهوری هندوستان کار رفته ایستاده است که در آنجا محصولات نهایی از آنجا میبراید. کارمندان ما 800 نفری که در کارخانه کار کرده ایستادند، شرایط مهیا کرده شده است. از آن جمله برای 500 نفر خوابگاه با تمام شرایطش، هم آب گرم و هم گرمی و داده شده است که زندگی کار میکنند. اینچنین در 30 کانتینرها برای کارگران، برای 320 نفر کارگر تمام شرایط مهیا کرده شده است، کار میکنند، با 3 وقت خوراک گرم تامین هستند. در آینده ما در همینجا بینای خوابگاه، بینای آشخانه و بینای معمولی ساخته ایستادیم که الکی بینای خوابگاه به نظر گرفته شده است که در دوام همین 2 ماه نزدیک به استفاده داده می شود با تمام شرایطش. این برای آینده برای کارخانه در تمام همین فعالیتش لازم می باشد. در این وقت حاضر در همون حدود کان قریب 150 عدد تکنیک‌ها کار کرده ایستادند. در مرحله اولی که وقتی کارخانه به کار می‌دارد 1200 نفر با کار تامین کرده میشوند. پس از پر به کار آغاز کردن کارخانه زیاده از 2000 نفر کارگران به کار تامین کرده میشوند. تاجیکستان دارای ذخیره‌های زیادی طبیعی بوده، استفاده با ثمره آنها عامل اساسی رشد استوار اقتصاد و افزایش اقتدار استحصالی صنعت ارزیابی می‌گردد. و معلومات رسمی 40% استحصال ساحه صنعت را متال‌های قیمت‌بها و رنگت تشکیل می‌دهد. کارخانه غنیگردانی معدن در موضع شاخقدم در 2 مرحله ساخته می شود. مرحله اول تا سال 2027 مورد بهره برداری قرار گرفته، مرحله دوم در سالهای نزدیک در نظر داشته شده است. اقتدار لایحه‌ای سالانه کارخانه استخراج و کارکرد 1,200,000 تن اشیاء خام بوده، از آن تا 750,000 تن کنسنترات استحصالی به دست می آید که خوله آهن برای استحصال نوع‌های محصولات استفاده می شود. کارخانه غنیگردانی معدن آهن جمعیت سهامی پوشیده کمبینات متالورژی تاجیک در موضع شاهقدم ناحیه باباجان غفورов از کارخانه‌های عظیم صنعتی در آسیای مرکزی محسوب یافته، با پوره به استفاده دادن کارخانه بیش از 2000 نفر متخصصان وطنی با جای کار دائمی و معاش خوب تامین خواهند شد. همچنین با استخراج و کارکرد کندنی‌های فایده‌ناک و تا استحصال محصولات نهایی، تامینات داخلی را برآورده ساخته، محصولات صادرات شده برای اقتصادیات مملکت منفعت کلان می‌آورد. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ولایت سوغد، برای برنامه اطلاعاتی و تحلیلی تاجیکستان. вузъати равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт. дар ин самт дар кишвар солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисодии рақамӣ ва инноватсия эълон шудааст. дар ин замина ҳадафҳои мушаххас самаранок амалӣ гардида, роҳҳои нави рушди иқтисодиёт таҳким бахшида мешавад, аз ҷумла дар соҳаи кишоварзӣ. ҳамакнун бо мақсади таъмини самаранокӣ, муҳайёсозии имконот ва таҳкими иқтидорҳои истеҳсолӣ дар соҳаи пахтакорӣ низ технологияи инноватсионӣ истифода мегардад. шарҳи Гулчеҳраи Саттор. вобаста ба аҳамияти муҳим доштани соҳаи кишоварзӣ дар иқтисодиёти кишвар, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳукумати кишварро вазифадор намуданд ки бо назардошти нақши муҳим доштани соҳаи пахтакорӣ дар таъмини аҳолӣ бо ҷойи кор, истеҳсоли ашёи хом барои рушди саноати сабуку хӯрокворӣ ва афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулот механизми таъмин намудани рушди устувори соҳаи пахтакориро ҷорӣ намоянд ва дар ин баробар барномаи давлатии рушди инноватсионии соҳаи пахтакорӣ барои солҳои 2026-2030-ро таҳия ва амалӣ намоянд. стратегия бояд чунин бошад ки тамоми аз навсозии соҳаи кишоварзӣ дар самти пахтакорӣ бояд таъмин бошад, яъне бо техника ва технологияи муосир, бо равандҳои идоракунии рақамикунонӣ бояд таъмин бошад ва пеш аз ҳама ин бояд бошад равона шавад ба ҳавасмандии деҳқононе ки ба парвариши пахта машғуланд. қабул ва татбиқи ин барнома имкон фароҳам меорад ки дар баробари рушди соҳа ва ҳавасмандии истеҳсолкунанда аз ҳисоби афзунгардидани нишондодҳои истеҳсолӣ ва коркарди ниҳоии маҳсулот ба иқтисоди миллӣ манфиати бештар ворид гардад. як тонна пахтаи хом барои мисол бигирем, аз як тонна мо равған
خوراک چروا، نخی پخته چند نوع که هستند، هر یک محصولات یک برای بودجه جمهوری تاجیکستان همچون زنجیره ارزش الهاشده رو تامین می‌نماید. یعنی هر یک کارکردی ما پخته را میگذرانیم، رشته میکنیم یا که در زودهای کارکرد جدا میکنیم دانه پخته را، مثل پنبه دانه را پخته یا زنجیری علاهیده میشود. رشته میکنیم یک میبافیم یا که رساندگی میکنیم ارزش الهی دیگر میشود. ماتوش یعنی یک چند تا زنجیری ارزش الهاشده میشود که همه جای کاری نو، معاش بلند و با بودجه جمهوری مثلا مبلغ الهی داخل میشود. ҳамасола пахтакорони ҷумҳурӣ бештар аз 180 000 гектар заминро ба кишти пунбадона банд мекунанд ки зиёда аз 124 000 гектараш ба вилояти хатлон рост меояд. соли гузашта пахтакорони вилоят бо усули зери плёнка дар 20 500 гектар замин пахта кишт карда аз 40 то 65 центнер ҳосил ба даст оварданд. бояд ки соҳа ба технология муосир яъне инноватсия гузарад, чунки солҳои охир мушкилотҳои тағйирёбии иқлим ба ин соҳа ниҳоят таъсири вазнин расонда истодааст. ба ин хотир бояд ки соҳаро ба тағйирёбии иқлим мутобиқ созем. яке аз роҳҳои мутобиқ намудани соҳаи кишоварзӣ ин гузаштан ба технологияи муосир яъне кишти пунбадона зери плёнка мебошад ки дар ҳолати кишт гузаронидан дар зери плёнка мо метавонем ки кишти гузаронидашударо дар ҳолати хуб нигаҳ дорем, дар ҳолати афзоиш тез афзоиш ёфтан ва ба дар маҷмӯъ ҳосили хубу фарован ба даст овардан. гузаронидани чигит зери плёнка ин қадамҳои аввалин дар самти инноватсияи соҳаи кишоварзӣ мебошад, чунки ин худ технология муосир аст барои кишоварзони тоҷикистон ва ҳамчунин манфиатнок ҳам ҳаст, чунки бо ин тарз мо хеле ки ишора кардем метавонем ки ҳосили баланд ба каф биёрем. барои васеъ намудани майдони кишт бо ин усул дар вилоят шароити мусоид фароҳам мегардад. барои амалӣ гардидани барномаи давлатии рушди инноватсионии соҳаи пахтакорӣ барои солҳои 2026-2030 дар вилояти хатлон аллакай заминаи устувор гузошта мешавад. дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди саноати чин истеҳсоли плёнкаи босифат аз рӯи меъёри муайян бо маслиҳати мутахассисони корозмуда ва ҷалби сокинони маҳаллӣ ба роҳ монда шудааст. аллакай кормандони корхона 210 тонна плёнка истеҳсол карданд ва дар оянда нақша доранд ки на танҳо ноҳияи бахш балки ноҳияҳои гирду атрофро низ бо ин маҳсулоти зарурӣ таъмин намоянд. зарурати ҳамин корро гирифтан мо соҳибкори ноҳияи бахш аллакай 210 тонн плёнкаро истеҳсол кардем. дар оянда мо нақша дорем ки ба истеҳсолро зиёд кунем ва ба ноҳияҳои дигарам ба фурӯш барорем. ташкили чунин корхонаҳо имкон медиҳад ки пахтакорони вилоят бо нархи дастрас маҳсулоти заруриро харидорӣ намуда бо усули муосир кишт ва истеҳсоли ин ашёи стратегиро ба роҳ монанд. дар ноҳияи ва соли гузашта зиёда аз 1100 гектар кишти пахтаи зери плёнкагӣ кишт кардем. дар аввал деҳқонон хоҷагои роҳбарони хоҷагои деҳқонӣ бисёр ба мушкилиҳо рӯбарӯ шуданд, чунки ягон корхона набуд, ҳамаш аз ҷумҳурии Хитой оварда мешуданд, камтар мушкилӣ буд. ин сол мувофиқи дурнамо дар ноҳияи мо бояд дар 3300 гектар кишти пахтаи зери плёнкагӣ гузаронда шавад. кишоварзони вилоят мақсад доранд ки дар солҳои наздик майдони кишти зери плёнкаро ба 50 000 гектар расонида дар афзун намудани истеҳсоли ин ашёи пурқимати аҳамияти стратегӣ дошта саҳм гузоранд. кишти чигит зери плёнка ин дар чандин ҳолатҳо манфиати мусбӣ дорад, яъне ки сар карда аз оғози кишт дар сардиҳои аввали баҳор чигит зери плёнка дар як мавзеи гармӣ ҷойгир аст ки аз сардиҳо аз боронҳои пайдарпай ё ҷолаҳо офат намебинад. баъдан баъди сабзида баромадан аллакай баъзе корҳои дастӣ ихтисор мешавад аз қабили гузарондани ягона
تازه کردن علف‌ها، سرچین کردن، این کارهای دستی از بین اختصار می‌شود. اینچنین در دوره افزایش به خاطر آنکه بالای زمین با پلانکا پوشانیده شده است، حرارت در برای ریشه حرارت معتدل تامین کرده می‌شود در حساب پلاستیک و پخته رسیدن حاصل، یعنی افزایش نهال پخته تیزتر به عمل می‌آید و در دوام ماه آگوست سپتامبر حاصل به پورگی پخته رسیده، حاصل خوب میتوانیم ما در این دوره، یعنی در ماه سپتامبر آگوست سپتامبر به کف بیاریم و در دوره ماه اکتبر نوامبر علاقه ما با روی تیاری به کشتی تیرماهی گذاریم. اگر ما کشتی زیر پلانکا را با اصول بین قطارها 76 سانتی متر گذرانیم و در این طرز ما در یک هکتار میتوانیم که 300,000 نهال پخته را جایگیر کنیم و در حالت رعایت کردن تکنولوژی پرورش پخته با اصول زیر پلانکا ما میتوانیم که حاصلناکی را تا 60 تا حتی 70 سانتی متر برداریم. تطبیق اینوواسیا در ساحه امکان می‌دهد که ثمره‌ناکی و رقابت‌پذیری توسط جاری نمودن تکنولوژی معاصر رشد و دستاوردهای ساحه بیشتر گردد. با شرافت صلح و ثبات، تنظیم و آرامی و استقلالیت کامل سرتاسری، رشد ورزش در مملکت تامین و دستاورد و موفقیت‌های ساحه به تدریج می‌افزاید. در همین زمینه بهر پیشرفت ساحه ورزش در ولایت ختلان شرایط امکانیت معاصر مشق و تمرین فراهم گردیده. ورزشگران در رشته‌های گوناگون در سبقت‌های جمهوریوی و بین‌المللی غالبیت به دست می‌آورند. موضوع را شاهزاده سمندر و موسی نور محمد ادامه می‌دهند. بهر رشد و عمومیت پیدا نمودن ساحه کار با جوانان و ورزش و فراهم آوردن شرایط مناسب در این سمت برابر دیگر منطقه های کشور در ولایت ختلان تدبیرهای ضروری اندیشیده شده جهت جلب بیشتر نورسان و جوانان بر رشته‌های گوناگون ورزش امکانات خوب مشق و تمرین فراهم گردیده است که این از توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان معنی داد می‌گردد. جهت رشد اینفراستراکچور ساحه بهتر نمودن فعالیت و در این زمینه رشد بخشیدن نمودهای گوناگون ورزش در حدود ولایت ختلان در دوام سال 2025 43 میدانچه خرد فوتبال، 13 تالارهای ورزشی، 3 مجمع ورزشی، 2 ورزشگاه مرکزی با مبلغ زیاده از 130 میلیون سومانی مورد استفاده قرار داده شد که این توجه خاصه پیشوای محبوب و معظم ملت محترم امامعلی رحمان، حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان را جهت رشد همه‌جانبه سمت کار با جوانان و ورزش بازگویی میکند. یادآور باید گردید که ورزشگران حدود ولایت در سال 2025 در مسابقه‌های سطح جمهوریوی بین المللی اشتراک فعالانه نمودند، مخصوصاً به دست آوردن 220 مدال از مسابقه‌های سطح بین المللی و بلند برداشتن 74 مراتب پرچم کشور و صدا دادن سرود ملی به خاطر اشغال جای اول در مسابقه سطح بین المللی باعث شرف و افتخارمندی کل جوانان و ورزشگران ولایت ختلان است. واقعا سهم ورزشگران کشور در معرفی دولت و ملت بسا مهم و ارزنده عنوان می‌گردد، زیرا هر یک ورزشگر از جمهوری تاجیکستان در مسابقه‌های سطح بین المللی دست بالا می‌گردد، پرچم ملی بالا برداشته شده بار دیگر از صاحب دولتی و رشد ورزش در مملکت درک می‌دهد. در سال 2025 ورزشگران معاصر در تیم مکتب ورزشی یک قطار دستاوردها را نایل گشتند که در سطح ولایتی 99 مدال به دست آورده شده است و در سطح جمهوری باشد 32 مدال، از این 9 مدال طلا، 6 مدال نقره و 12 مدال برنجی می باشد. ورزشگرانی که در سطح بین المللی اشتراک کردگیند از نمود کراته 6 مدال به دست آوردند که از این 4 مدال طلا و 2 مدال برنجی می باشند. ورزشگران دسته هندبال دخترانه ما در 4 مسابقه و چمپیونات های جمهوری اشتراک کرده 3 مدال نقره و 1 مدال طلا به دست آوردند. در آینده ما با همین ورزشگران ناحیه کوشش میکنیم که در مسابقه های سطح بین المللی فعالانه اشتراک نموده و پرچم دولتی رو
баланд бардорем. имрӯзҳо мушоҳида мегардад ки дар марказ то дурдасттарин шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷиҳати муҳайё сохтани имконоти беҳтар барои дӯстдорони варзиш чораҳои судманд андешида шуда толору варзишгоҳ ва майдончаҳои соҳа бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. маҳз ҳамин дастгирӣ ва имконоти мусоид ба варзишгарон боис гардидааст ки дар сабқатҳои баланд аз намудҳои гуногуни варзиш фаъолона иштирок намоянду ҷойҳои намоёнро сазовор гарданд. ман тӯли 15 сол аст ки дар риштаи карате кӯкшинкай машғул ҳастам ва дар бисёр мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва берун аз кишвар иштирок карда истодам ва сазовори ҷойҳои намоён шудам. соли 2025 дар мусобиқаи байналмилалӣ берун аз кишвар дар ҷумҳурии ӯзбекистон баргузор шуд. иштирок кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. мо варзишгарон кӯшиш мекунем ки ҳамавақт парчами кишвари худро баланд гардонем. футбол ки яке аз риштаҳои варзиши сабук ва шуғлаҳои дӯстдоштанӣ байни ҷавонон маҳбубият дорад, дар ин самт низ дастовардҳо назаррасанд. ба хотири истиқбол аз рӯзи ҷаҳонии футбол ки бо пешниҳоди раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ эълон гардидааст, дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон варзишгоҳу майдончаҳои хурди футбол бунёд шуда бо беҳтарин шароит пешкаши дӯстдорони ин риштаи варзиш гардонида шудааст. дар доираи истиқбол аз рӯзи умумиҷаҳонии футбол дар шаҳри ноҳияҳои бохтар, кӯлоб, ёвон, ҷалолиддини балхӣ, панҷ, норак, шаҳри туз баргузор гардидани фестивалҳои сатҳи баланди футбол бозгӯи он аст ки имрӯз футбол зери таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати мамлакат ва президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва раиси Федератсияи футболи вилояти Хатлон қарор дорад ки мо ба натиҷаҳои назаррас дар ин самт ноил гардидем. дар мавсими соли 2025 аз ҳудуди вилоят дар маҷмӯъ дар ҳам лигаи олӣ, ҳам лигаи якум, ҳам лигаи дуюм аз ҳисоби дастаҳои футболи духтарона ва писарона 43 даста дар ҳудуди кишвар бо рақибони худ мубориза бурданд. дар лигаи олӣ 5 даста, лигаи якум 5 даста ва лигаи дуюм 21 даста ва дигар боқимонда дар лигаи духтарона буд ки онҳо ба музаффариятҳои беназир ноил гардиданд. дастаи футболи сарои камари ноҳияи 5 таи чанд соли охир тамринҳои хешро беҳтар намуда бо саъю талоши дастаҷамона дар бозиҳо байни дастаҳои футболи кишвар ширкат намуда ҷойҳои намоёнро ишғол менамояд. ҳамин заҳмату талош ва кӯшишҳои доимии ин даста буд ки дар соли 2025 миёни дастаҳои лигаи якум ки 14 даста иштирок мекард маҳорати баланд нишон дода ҷои панҷумро ишғол намуд. ҳинчвар бошад шароитҳо нисбат ба соли 25 хеле хубтар шуда истанд. ба дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон боварӣ дорем ки дар соли 2026 боз шароитҳо хубтар мешаванд. барои ҳамин мо акнун бозиҳо ва тарминҳоро сар кардаем, оғоз намудем ва мақсади мо дар имсол ишғол намудани ҷойҳои намунавӣ ҷои якум, дуюм, сеюм. дар соли 2025 дастовардҳои варзишгарони вилояти Хатлон назаррас мебошад, зеро натиҷа нишон дод ки дӯстдорони риштаҳои мухталифи варзиш аз худ қобилият ва маҳорати баланд нишон дода ғолибият ба даст меоранд. варзишгарони муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Леваканд соли сипаришуда аз рӯи намудҳои гӯштини самбо, теквандо ВТФ ва кикбокс дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. мо дар соли 2025 хеле ба натиҷаҳои баланд расидем. мо дар мисолан толори мактаби варзишӣ машқ тамрин медиҳем. бачаҳомон дар чемпионати Осиё сазовори медали нуқра гашт. дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Богори Индонезия ҳам сазовори медали нуқра гаштанд. дар сатҳи мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ҳам хеле натиҷаҳои хуб шудааст. мо кӯшиш мекунем ки шогирдоро тамрини хуб диҳем дар сатҳи мусобиқаҳои баланд ба натиҷаҳои
баланд растанд, парчами ҷумҳурии тоҷикистонро баланд бардоранд. дар муассисаи мактаби варзишии шаҳри левакан зиёда аз 10 намуди варзиш мебошад ва ман дар намуди кикбоксинг ва бо матчаҳо машқ тамрин медиҳам ва дар соли 2025 ки дар шаҳри душанбе мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ва чемпионати ҷумҳуриявии тоҷикистон оид ба кикбоксинг баргузор гашт ки дастпаравонони мо дар он ҷо баромад карда сазоварҳои медали тилло ва медали нуқра ва биринҷӣ гаштанд. ҳаракат мекунем ки дастпаравонони мо на балки дар ҷумҳурӣ балки берун аз ҷумҳурӣ баромад кунанд ва аз ҳунари худро дар он ҷо сайқал диҳанд. имрӯз дӯстдорони варзиш хеле зиёд ҳастанд ва таваҷҷӯҳшонам хеле бисёр мебошад ки дар мактаби варзиши мо зиёда аз кӯдакон наврӯзон хеле зиёд ҳастанд ва машқу тамрин мекунанд. аз намуди гӯштин, футбол, ушу, бокс, кикбоксинг ва самбои размӣ фаъолият мекунанд ва машқу тамрин мекунанд. ҳоло дар ин муассисаи варзишӣ омодагиҳо ба сабқатҳои оянда идома дошта, масъулин ҷавононро нозукиҳои риштаҳои варзиши интихобнамудаашонро меомӯзонанд ва ҳадаф ба он равона намуданд ки дар соли 2026 низ ғолибиятҳои нав ба навро ноил гарданд. шоҳзода Самандар Мусои Нур Муҳаммад, вилояти Хатлон, барои барномаи таҳлиливу иттилоотии Тоҷикистон. бинандагони гиромӣ, чунин буд муҳтавои гузоришҳои барномаи иттилоотии таҳлилии Тоҷикистон. дар ҳафтаи нав ба шумо комобиҳо орзумандем. бо барномаҳои телевизионии Тоҷикистон бимонед.